पाउसेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे ओजा ट्रांसफर तौबगी मयोक्ता माहिरोइसिंग इरांग हौरखरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ओजा वाटपगी खोलाउ के लाउदुना लेरिंगै जेरक्ता जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाराक सर्कल दलेबा बोरोबेक्रा सब डिवीजन की अबतंगारफ बोरोबेक्रा हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा निफान महत पिरमदना ट्रांसफर तौखिबबु जानिंगतबा फोंदोक्तुना माहिरोइसना वाकत मिफम फमखरे स्कूल असिदा क्लास 10 तमलिबि माहिरोइ ओइनाम माइरांग लैमना हाई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने स्कूल फागन जिबिसन आउटोक्टो लेगा के स्कूल सेन फागन नब होनरिबा असि की ओन तैनबदा स्कूल मुथत नब होदरप असि जानिंगदे डिस्ट्रिक्ट असिदा हानतगी ओजा वातुन लेरिंगै चेरकदा खंगौदना ओजा निपान अमगसो महत पिरमदना ट्रांसफर तौखिबा असि माहिरोइसिना जानिंगदे मरमदना वातुन लेरिबा ओजा सिंग असि अथोबा मतमदा थरक्त्रगदि मखल कयागे खोंजंग चंगसेलागने मणिपुर लेगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा ओजा वाली खंगना खंगना ओजा कया इम्फाल रोमदा पोथोकलिबसि लेगा के करम थौसिलनो मतम कुइनतगी जिरीबामदा लेरिबा माहिरोइ लुपसिन अकनबा खोंजंग चंगसिनदुना अमदि मतम पिदुना लागलिबा असिदा लाइगांना असुमना ओजासिंग तोइना ट्रांसफर तौबा असि इजुकेशन पॉलिटिक्स तौराब्रा आबसि वहंग ओइरि अन सुमहागना माखा तना फोंदोखे खोंजंग अदुदा माहिरोइसिना ओजा ट्रांसफर यानिंगदे हाइबा खोलाउ के असु लाउखे नागाला मरोमदना मियोइ अमगी सर्टिफिकेट अतोपा अमना सिनदुना थबक चंगlamle हेक ताबदा ngangningai ओइबा अमदि वहंग angningai ओइबा पाउ अमदा मियोइ मगी सर्टिफिकेट अतोप मियोइ अमन सिनदुना थबक चंगलमबदा नतना सर्टिफिकेट सिनरंबा मियोइ अदु लैखिरबा मतुंगदा महाकि इमुक्ता लेगा की खुदोंग चाबा खुदिंगमक फंगलगा असेंबा सर्टिफिकेट की मापु अदुना वाखल लैना नादुना लेरमले थौदोगसिगी मतंगदा सर्टिफिकेट अदुगी असेंबा मापु ओरिबा थौपाल डिस्ट्रिक्ट की खोंजोम पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा साफम मै लेकाइदगी निगोमबम कोबेर की लोइनबे निगोमबम पैनावतीना सर्टिफिकेट अदुबो सिनरमखि हारिबा टैक्सम मै लेकाइदगी थोंग्राम आंगोगी लोइनबी थोंग्राम प्रामिसोरी सब सेक्रेटरी डीजीपी एसपी थौफालमदी बीएसएफ की डायरेक्टर जनरल की मतकदा कोबेरगी इमुंगदा कॉम्पेंसेशन पिननबमदे आंगोगी इमुंगना पंगलिबा पांसन सिंग थिंजननबा रिट पिटिशन अमा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर थाराखरे हाई रिवर रिट पिटिशन अदुगी हियरिंग सत्तरबा मतुंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर पिटिशन अदुगी रेस्पोंडेंट ओरिबा मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमदी एसपी थावल थासिगी कुंतरुक फौबगी मनुंगदा पाखुम पिरकनबा खंगनख्रे अमदे रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओरिबा थोंग्राम प्रामिसोरी अमदी बीएसएफ की डायरेक्टर जनरल द समोन थाखरे लोइनना केस असिगी मखाताबा हियरिंग था असिगी कुंतरुक द चथनबा मतम लेखरे केस असिगी मतंगदा फंगबा पाउगी मथुंगिना हौकिबा कुमजाली सिंग अमगा सामबत मरफुगा हुमदोइता पेडेंसर की मफुरबा निंगोमबम कुबेर की मैट्रिक की सर्टिफिकेट सिंग थोंग्राम अंगौना लौदुना बीएसएफ की कांस्टेबल ओइना थबक संखे लोइन मियो एसे कुमजा लिसिंग अमगा सापर मरफुदरानी थोइगे अगस्त थादा लालौबगे एम्बुस अमद लैखिदे अमद सेंट्रल सिविल सर्विसेस रूल की मखादा थागे पेंशन अमदे रिटायरमेंट बेनिफिट सिंग महाके इमुंगना फंगदरंगा सि फोफलाके अमरमदा सर्टिफिकेट अदुगी असेंग ममापु अदुदे मास्टर दोरबसो महाके मिंगदा अतोप मियोने थबक तौदु लेखेबा मरमना लेंगा की थबक तौबा यातना लाके सर्टिफिकेट की असेंग ममापु ओरिबा निंगोमबम कोबेर हारबा मियो एसि हौजो हौजिक वखल की अनाब लैबदा नतना किडनी फेल ओइदुना लेरे महाकी अनाबदु येंगबदा मतेंग ओइनदबा बीपीएल कार्ड चिंगबसिंग सेमनदबा होदरबदसु महाकी मिंगदा संरन सर्विस की थबक तौबा मरमना याददुना लेरे हेना गकपो ओरिबा अमना हौकिबा कुमजालिसिंग अनि तारागमरी की इलेक्टोरल रोलदा थोंग्राम अंगोगी लोइना बिगी मिंग अदु थोंग्राम प्रामिसोरी आइना लेरमलगसु मथंग सही फेब्रुवारी दा पांथोकदोरिबा तारागनि थोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल का मरी लेना नौना सेमलबा इलेक्टोरल लिस्ट निंगोमबम कोबेर की लोइनाबी निंगोमबम प्रामिसोरी आइना यावरे अदुगा मागे मजानुपा की मिंगना थोंग्राम अंगोगी मजानुपा थोंग्राम रंजन आइना यावरे फिबा मसिदा मरी लेनाबसना पुलिस वेरिफिकेशन करमना चथागिबनो हाबो अदु वांगम ओइबगा लोइनना इलेक्टोरल लिस्ट सेमबदा असोइबा आरानबसिंग यावरिबा अदु मरी लेनाबसना खंगबंगमद्रिबा असि अंगपामा ओइरि आइरे अतोप पाउ अमदना चीफ मिनिस्टर विदो पेंशन स्कीम गासी आउटोगलगनी थबक कौखिबा सिंगी फल आइदोगनानबा होनारे मेखल ममांगदा आइदोकद्रा आइबदि खंगदे चीफ मिनिस्टर स्टेट असिदा लेरिबा मपुरोइबा काइना खरबी नावरिबी नुपी सिंगी दमक चीफ मिनिस्टर विदो पेंशन स्कीम स्टेट असिदा यंग आउटोगलगनी लोइनने इंदिरा गांधी नेशनल विदो पेंशन अमसुंग डिसेबल पेंशन स्कीम सिंगदसो स्टेट शेयर हाबलगा लुपा चमंगा चमा पिरगनी आना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बेरेना फोंदोखरे अमरोमदा आईआरबी बटालियन अने की पर्सेंट लौननबगी थबक हाइदोकनब होनरे थबक लौननब इंटरव्यू पांथोखरबसिंग अमसुंग पांथोकनब थौरांग तौरिबसिंग असिसो यारिबखै हाइदोकनब होनगने अथमबो मिखल ममांगद लोइनमक हाइदोकत्रा हाइबदि हाइबंगमदे आना चीफ मिनिस्टर ना पाउमिसिंग द फोंदोखरे
Fan thadoktrabadi sakawbagi nga mela yauraroi JSC. Manipurgi ngami singi satmitlon phakanhanabagi pandamda senba jahi lisingani kunmathoigi manungda sinahunaraba National Cooperative Development Corporation NCDC ki makada kaithaki balupa crore chama kunmapan gi senpham haujik phawba lengana thadokta leiriba si November mari phawba ki manungda thadoktrabadi chakawbaga mari leinana November tarukta bangthokadorba ngaki mela charuk yadabaga loinana November tarik tagi akan bakhongjang changchangani hana JSC Fishery Cooperative Societies ki Joint Secretary Nongmaithem Santana Fangdokre ngasi JSC asina sinduna Manipur Press Club ta pangthoki pa pawmi singuna bagi thoramda Santana hai ngami singi yaifan anba center thadar ke palupa crore chama kunmapan gi senpham hasi Manipur lenga kimai khidagi athobada thadoragani habigi thajaba pikhaba sahjuk phawba thadoktan laire Maramasina Bisnupur Kakching Impal West amadi Impal East district ki apunba ngami lup oiriba JSC Fishery Cooperative Societies na ngagi mela ase yaugdan hatba khongjang lorakibane district mari ase ki Fishery Societies tani yankhai mari na saba JSC Fishery Cooperative Societies ki mai kaidage sahi ase ki August kunmathoida Chief Minister unaduna fund sing ado thadok pina ba aijake Chief Minister ki mai kaidage su JSC ki wafum adu athubada matamda cabinet puthokna district mari ase ki lupa crore kunthraga mapan kai thagani ana thajaba pirake adomoinamak legana khongthang ama phawbala khulaktabadagi September taraka ni panta bukhana Chief Minister unaba honake adubu unaba phangdabadagi mahaki PRO oina unarake loinna September kun mangada bukhana CM unake amade fan thadolagani abigi thajaba pirake commercial LPG gi mamal lupa chani humbudra hengat kre Manipur go oina commercial liquefied petroleum gas LPG kg taraga mapan gi mamal asi lupa han lupa lising ani subna humbudra ni pan paisa jangkhai pirambadagi ngasi cylinder amade lupa chani humbudra hengatuna lupa Lisingani chahum ni fuga nipan paisa yang kai yaure aina Indian Oil Corporation dagi fangba pauna are LPG gi mamulasi tha kuding gi revise tawbagi sarugam boina ngasi su November tha ulakpagi oina revise tawba matam taleba kas pombagi oina hengat khibane adumanama state amaga amagi hengat pagi sang khena balaire loina jam da sinari ba sakthong gas domestic kg for 14.2 gi oina de mamal hengatana adumak cylinder amadalupa lising amaga supna yankai matoi paisa yankai pire Asunda domestic amadi commercial gas cylinder animaki wana Manipur da jiwalipa mamalase India gi mapungana city kharata di Delhi Mumbai Kolkata Chennai dagi yamna hiana laire state asika wana gas cylinder sing asidagi central GST chada mapan amadi state GST chada mapan kaki ana su pawasna makatare Delhi gi wana sungasi commercial LPG gi mabalasi lupa chani humpuga taruk hengkatuna hana cylinder amadi lupa lising amaga sadai kuntraga mari pirambadagi haujikti cylinder amada lupa lisingani paisa yankai yaukre adumainamak domestic cylinder gi mabal adumak lekna laire electorate roll da ming chanana bage special summary revision awokre lagliba sahi lisingani kunithoi gi angan basar ta pangtho kadoriba taraga nethoi suba Manipur assembly election na sigi mang oinen electorate roll da ming chanana ba special summary revision campaign ngasi Manipur gi chief electoral officer Rajesh Agarwal da hawdokre ngasi dagi hawduna chathakadoriba campaign asi tha se kontra pawon mit kontra ni somna chathagare Campaign asigi manung chana tha asigi taraga humdoi taraga mari kunga taret amadi kunipanda akhanaba mass campaign su pangthokani masda polling station kudimag da booth level officer BLO leiduna jaribam khai masing jamna electoral roll das chana ba hona gani masida sahi taraga ni pandagi kunmathoi phawbagi manung da leipan naha singda ahin pa ming thamgani campaign asigi manung da electoral roll da nawna ming chanbada natana asoiba chumthokba leihidraba amadi jum hongkhiba mi kaktatba loina polling station home da singbagi thabak jing chathagani Masigi the electoral registration officer, booth level officer, sing the hacking form Pisilapayagani. Masida Sunatan online Kutang the form Tazlapi Tong Sabasulagani Ire. CEO the Makatan High draft electorate roll, Lissingani Konitoki Matung in the House of the Manipur the Mioy. Lak Taragama Lissing Humburgan Pan Chamri Humbutara Taruming Chandana Lere, Masigamang the Nopana, Lagmapal Lissing Yankigamanga Chatu Yankigataret Oire. Nabina Lak Tara Lissing Taraganito Chatu Yankimanga Amadi. Third gender na chama gong puga marine Manipur gi oina electoral roll gi sex ratio asi lisinga baga sumna humpu da leire masino pasin na mapanda thabak tawwa mati mai masin tambagi changwang bana maram oigane adu marimak nauna phongkodorba final electoral roll asi dadi ahong bakhara laklaba yai miam da electoral roll da ming chalhanduna mikal da mapung phana saru yana da bagi pandam da sahi asi gi September ahom dagi I am ready campaign awduk na miam da awareness pe ba hawrabane Matang jahi ki angan basaruk da pangtho ko darba mikal asika mari lenan state da EVM machine thonglare loinana district taraga mathoi gi wena machine singa sigi first 11 second pangtho ba hore judge sing chai thangba post lokthok na ba ko na khangan khre social media da judge sing gi meuk ta ngangba amasung chai thangba sing lokthok na ba Andhra Pradesh icon na Facebook Instagram Twitter amasung YouTube ta khangan khre
Jasing Milk to Wangang but me Karaki Matam Lenpamuri, I have a waffle pong to High Court, Sina, Ikai Kumla Bamang, we have a posting as a Tang Lavada, Pung Contraga Taruki, Manung the Loktun Naba Kanganba, Director General, the Direction PK. Learning a court as in a single say Tangba post Tagaliba, Pans Provoker, block down at the Bakitamba, YouTube the Direct PK. Direction PK, Chief Justice Prasanta Kumar, Mr. Amuksu Justice Lalita Kanigantina Sababans Amana Court, Asina Mamang Sahida Lokot Kiba, Su Moto case, Amagi Matang the order as a PK Bane. Bakatarakba Atopapau Omadana, molestation case the judge has been tauke. Rastan ki Bharatpur district to Tokiba Angang molest Bagi case Amagamari Lina, Special Justice Tendra Singh Kolia Amazon, Deputy Superintendent of Police DSP, Permission Lal Jatav has been tauke. Preliminary investigation Chataringida High Court Administration Judge Atubakudak has been tauke. State government case Aduka Marilina Anti-Corruption Bureau DSP, Nomazun Midgin Midang attend with the suspend okay. Agrees as Aduna victim Mamati Maki to apologize. Tawaki video Arisu Parit Oke. Victim gave the complaint over the Pokso Ekimakadazas Aduki make the case Ama restart okay. Adumak Patung Taba the Equis as in the victim Imungi Mayukta, blackmailing across case Amasupal okay. Police Gimatung in the victim Aduki. Medical examination pang tokle complainant atuna hai judge goliana chahi taragamari ki angangori pa maki masana pabo themduna mayumda halan ki masana pabu themduna mayumda lakhan ki amusung bhakwa tha amarom sodomize tauke goliana dat goliyaduna tanam ki employees in su crime madu da chena ke kwa mahi silubagi harkre bihar ge siwan district nupa ama mayadagi kwa mahi situlobagi nomaina kaptana harkre pirol jolba biyo edu tamaisi nimit ki nubidang pung tararum tabada Sarai Police Post na Konba Purani Kila Pokra locality da Laiba Pasagi Jum da Nomena Kakebane. SP Sauna Fondorok pada Nawab Kwa Chana Chana Mirung da Chagising Tong da Lake. Mana Tonau Amadagi Kwa Mahi Sitki Amazon Mapanda Lipton Labanupa Amada Mahikara Sonke. Quirang Kwasham Nabamu to Mapandagi Imun the Sanselactuna Navapo, Kana say Tanke. Now no some you do Tong the Janing the Boatke. Maduda Kango the Namu to the Nawapo and arrange the Nomena Kaki, Matabak to Nomena Palaba Nawa, Laimai the Take. Jumtang Nabasing the Nawapo has done the Pokaki, Tawigumbasung Doctor Mark Sire Irake. Bakatarakpa Atopa Manipurgi Pau, Makatanga, Malem the Tanglabasawum Tamilong the Louramle. Wildlife Protection Act 1972 said one Gimakada, Malem the Mutkibajana Leraba, Tanglabasa Amoriba, Sao Himalayan Black Bear, Arces, Dividends. Magalasi Tamilong district Tamai subdivision ki manung chanaleba Koilong part 2 ki asukpa umang da kiliba camera traps into over the gisa ase Tamilong ki asukpa umang da laire haiba khangbangamle Tamilong division police ki officials in the Tadorpa Cherola man hairibade Koilong kulda masing jawlaba camera traps in mamang da kindona tamlaki bane Traversida malem da quite gitalaba sa oriba chaw Sakta adun laibagi photo sing nintina collection tawre Masidana tana Saudis area agenda Marang kind of Fangliba Wildlife Protection Ekesetul to the Salibalam Asigim Yamnade Sagahok Madam Nambi Haragasukanaba Magaksam Hangampal Masunat Langba Sa Martins Previgula Asigi photos of Panke Masigaloina Sedul treated Saliba Lamok Wild for Sus Score further Natanatongan Tongan Ba Makalgi Sazising Pawaki photos in Tina collection Tore Forest Department Wildlife Canada Basasilali Kongjang Asilam the Masiki Miam the Sumapung Pana Sokot Matautai Masiki Maramdi Sedul one the Salibakai Amasung Som the Sing Basik Kanakum Basina Sadan but Halagadi Sa Asibu Halepami Adubo Sahi Home the Gita the Sel the Tambata Natana Jamla Basan Pungi Pansu Tiangani Loinana Forest Department Asina Satrapo Wildlife for Canada Bakongjang Asilam the Masiki Miam the Sumapung Pana Sokot Piu Aire Arrive the contents in the Sikapar Pau Kara Asiba Pau Dam Zaiba Manipur local news YouTube channel lamati Facebook page asidaki yang biri papana magpatagasari channel asin atom da kanarabadi subscribe tabi dubesna subscribe tabi maloinana like and share tabi sukabi namagpo amukhana tagasari